nye obi owo ni nyina ena owo akoma ye de che akoma ye de che de nyankopon ena ede ma. I don't want peace. I don't want peace. I want problem. I want problem. Yo wo ba na che osumbo ana me bo ana eno che se mema hu hia o mema ye hu hia fa ba se wo ba na che se wo be wiase no dachi bi wo be ba be ye maame na che se wo ye maame dia na se wo be hwe man wo be hwe ba wo be hwe kunu wo be hwe fie wo be hwe wiase nti no ade e da makoma so pa se every little opportunity I ebenya bia na ye de nimde ene obuo ede beto ye maame mo so nti obi bia o ha bia obu ni maame bia umosem Madam Boss, me pese maame o wechi o mu hu me nti no pacho mo clear kakra mon clear sanete good anyway say obi anim dada say your friend is Stone Boy me dey stone na akasa no every living stone or say living stone the stone na say no and me dey it is o friend is stone na me dey akasa no ombo guy name bia na wabo nickname bia me dey akasa no the woman say make can say Living Foundation aya edumeku a me dey ato so say otia say it is a charity organization. Okay. Charity organization actually say charity. And you buying charity o. Loso ka ho but charity ne say adoye ku. Adoye ku a yetumi sabi o yes stress ne ama. E de ka ho e de chamanfo. Eku no the father by ya no. Enti no every Mother's Day bia your boy home mother say you be dwene ye ma me no ho. Last year say yeah the call assignment so what say bibie ni asa o sha se fifie ana me boa enti ye sha se wo fie na ye ma me mo ye ne omu hia ye ma me fo nyina o because ye ntumi ye nyina but ni na ye ntumi ye ne nkyere se ye ntrai kura so what I say obi o no ntrai kura no to na no twe there be we aso sorry I be try there what try say obebo no ho modern wa brabo mu no enye na fe ne de ote ho a o se metumi aye one month say me da see anti no ye share etiche ni ama o meni ji pa mo surprise say and am me yire say this year be there ye free Cape Coast ye go bo show Cape Coast as chinchin aye de ye be obi ka say na kaso a wo se wudi kwe say kaso a de obi say kaso eje me na me ma no me ka ai yenim ana wo to me say na kaso na asha ma de say obi ni senior brother itunu mi hu body bia o baby what akika de ewo baby ewo wiase mo ntino still meba na nyankopon ya adoma mehu ye ma me ba ku mienu sabio yes enye you are not my biological mother but enye oho ene hia kase bi se abofra woni ma me yemu a na ye onu nko ade a but oba ho de a obi a yes it takes a village to raise a child iti mompa ebo ene adoye amo odo amo wo mayen ene di ya bedu ha meti ase se edwumadi ye ma widows sebio ye ma memo a omukuru mu eni ho ene ya ye from na ya kai wo mo se kakra e beto ye nsa no ye pese ye de ba nipa ba akokura na enya bibi wo mu a ne mpa e bokura be sonbo na ochina abe mienu na emiensa enya aban bi ena esoma Stone Boy enye sebio political party bi ena edi sike bi acheme sebio ejumade ena ye nyina ye menamu amina mekoye ejuma ena me afaso a mabepie mu a mefi aso a ye to aso but nye obi owo ni nyina ena owo akoma ye de che de nyankopon ena ede ma nti
medamu nyinaa se sɛ yɛto nsa frɛ mo no mo anka sɛ o yɛnko baabi amfa motu mobile ɛna yɛso yɛkakra yɛato ntoboa agye ne yɛn nkurɔfoɔ bi ɔyɛ obi ɔyɛtumi dwɔ so wɔ mo no asie ɛnɛ Mother's Day mo wate aseɛ na yɛde abom nti no nyame nhyira mo nyinaa na menim sɛ kakra aka mo nsa nkora no Nyankopɔn bɛma ɛno ayɛ den ayɛ kɛseɛ ama yɛn nyinaa ama saa nhyira no koraa ebi atɔ yɛn mma no mo so mo mma ɛne mo mma baa ne mo mma mbɛma ne mo nana no mo nyinaa nti ɛno ɛne asɛm a mede nam tie iti happy Mother's Day. Hold on. Emma manager ana aha say your friend has space 60 space 86 lounge. Me pacho aha so or dem I say stone. So also be there brabe wa there. What I say? Yeah, nyehwe. The koba ne say your friend manager na me o say sa na ono so me bra panyi a ye nyina ye free asama. What I say? Inti ene Nyankopon ahye na honde ono so tuma bibi say oye no kasoa. Inti me say kasoa le asama de. Obi senior brother. Kasoa le asama de 6 and 7. Inti ada se me start to yes, inti mu sha me start to a mo mbonje no so ono hye na obeso office. Yes, yada na ase. Yes, also da Obatampa radio ase. And I also da Lilo Rice. So what I say, we Ghana mo yedriani ha highest quality. Ya do mo ase say company no so dey bia omuta yechi because any omu na ye juma ti dey bia Nyankopon hira omo. What I say, and yada techno so ase. And I da Pepsodent. Yes, da Obesima, yes da Gino. And I said that big of ase say mommo mpae man na de bia no ye ne nkrofo we ewe adwuma ya ye be mo who's ni say adwuma na ye ne mo ye no nye ye nko a say ye maame no mo wo ye papa no mo wo no mo so mo nya kese na otina say ye be sa ba ha be mu a na ye de bebre medamu nyina ase na me sa so da me pacho man kan nye me sa so da Gandu Cosmetics for ase omo my cream so ne body lotions ne ade oh my hu am ne ana me boa mommy iti obi mo ana say they may forget it me sanso da the Livingston Foundation team ni nyina wo mu nyina mo she t-shirt no obia e de adoye e na ye djuma ye ntua obia aka na waka say monthly ye tua mi si dabi e charity iti medamo asese mo de mo time mo de mo energy mo de mo tumi and the supporting and say we'll just make yenina enije beba abrabom kakra e benye bia Nyankopon sha obi bia and Max TV so yadamo ase Joy News UTV we Eko TV so iti mutwa ma me fo no na mo show TV so na o mo nkyere mo ba say elem ba TV so ana TV3 so yadamo ase na TV so baba TV so ya diketwa hey, TV so yamba no bahato. I don't cheska. Yes, it's all cheska. You the buff free. Yes, it's yadamu nyina ase. Ana bibi obi mu ana. Oh, be na enyimle mama no for. Obele. Enyimle mama no for. Jaisa, we dress Mother's Day 18 our dress is out. Mumbo se mano. Ni nyina no o de shema. Thank you very much. Na we shamu nyina yo. And I'm bompa ya. Munkaye, Sabati Asie.